Reka nongere mbasuhuze inshuti mwese mukomeje gukurikira ibiganiro nkomeje kugenda mbagezaho kuri Bunani Happy YouTube channel. Nizere ko bikomeje kugenda bibanogera, mboneraho no kubaha ikaze kuri uyu mwanya tugiye kongera kuganira ku makuru y'imikino agezweho. Munyemerere mbanze mbashimire mwebwe mwese mukomeje kunshyigikira, shimira cyane abamaze gukora subscribe, shimira cyane abakora like, shimira cyane abakora ama comments. Ibyo byose bikomeza kugenda biduha imbaraga zo gukomeza kugenda dutegura ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mbere yuko dutangira inkuru cyangwa se amakuru yacu yo kuri uyu munsi, reka tubanze duha amashyi menshi cyane ikipe ya Chelsea the Blues. Ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza yongeye kwerekana koko ko ari ikipe y'ibikombe kandi ibikombe bikomeye. Chelsea ni kenshi igera ku mafinali abantu bavuga bati Chelsea iraryumuba cyangwa se iratsindwa mu buryo bworoshye, ariko ikipe ya Chelsea yakomeje kugenda ihinyuza abantu batayemera. Chelsea rero tuyihaye indabo. Kubera iki Chelsea tuyihaye indabo? Iyi kipe ku mugoroba w'ejo yaraye ikoze ibitangaza, yegukana igikombe cy'isi cy'amakipe. Iri rushanwa rero rivuguruye ryahuje amakipe 32 akomoka hirya no hino ku isi. Ni ubwa mbere irushanwa ryari ribaye, ryabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bugoranye, mu bushyuhe bukomeye. Ngira ngo benshi mwana nabibonye ko bageraho bakanafata umwanya wo gufata akaruhuko kugira ngo bamwe ibintu bikonje, bishyireho ibintu bikonje kugira ngo ubuzima bukomeze, cyane cyane ko ikirere cyahariya cyari gishyushye cyane. Chelsea rero ku munsi w'ejo ikaba yaratsinze isuzuguye cyane ikipe ya Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma, yitsinda ibitego 3 byose ku busa. Ibitego yanatsinze mu gice cya mbere mu minota 30 ya mbere. Ikipe ya Chelsea yari imaze kubona ibitego 2, dore ko ku munota wa 22 uwitwa Cole Palmer ku mupira yahawe na Gusto yatsinze igitego cye mu buryo bworoshye, kwa kundi ateresha ikirenge cy'ibumoso, maze umupira uwitwa Donnarumma ntiyabasha kuwufata. Ndavuga umunyezamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Chelsea yakomeje kugenda yotsa igitutu ikipe ya Paris Saint-Germain ku buryo yaje no kubona igitego cya kabiri ku minota 30, nanone gitsinzwe n'uwitwa Cole Palmer. Igitego n'ubundi yatsinze mu buryo bijya gusa nkaho ari ubwa mbere. Chelsea kandi yaje kubona igitego cya gatatu ku mupira Cole Palmer yarahaye witwa Joao Pedro, umwe bataka beza w'umunyabrazil wavuye mu ikipe ya Brighton and Hove Albion muri uyu mwaka, dore ko nagiye aramara mu ikipe ya Chelsea, atsinda igitego cya gatatu ku minota 43. Paris Saint-Germain yagiye inyuzamo nayo ikabona uburyo bw'aba Desire Doué ndetse n'aba Kivica, ariko umunyezamu witwa Robert Sanchez w'ikipe ya Chelsea kuri uyu mugoroba yari umunyezamu udasanzwe. Yemwe n'abafana ba Chelsea bavuga bati uyu mugabo ibyo ari gukora kuri aka kanya ntabwo ari byo asanzwe akora mu ikipe ya Chelsea, dore ko bamwe bajyaga bavuga bati nimbona bihita, ariko uyu munsi yabigabuye kweri, ibitego yagiye abikuramo. So igice cya mbere kirarangira ari ibitego 3 ku busa bwa Chelsea kuri Paris Saint-Germain. Abantu baravuga bati uyu mukino ushobora kuza kugora ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain iragaruka mu gice cya kabiri, irashakisha, iragerageza, ariko biza kwanga. Yemwe ikipe ya Chelsea yagombaga no kuba yabonye igitego cya 4 kubwo Delap, umukinnyi mushya winjiye muri ikipe avuye muri Ipswich, umwataka mwiza cyane, yabonye uburyo bwo gutsinda, ariko umupira witwa Donnarumma ukozaho imitwe y'intoki ujya muri corner. Bwari uburyo bwabazwe cyane. Abitwa ba Dembele n'abitwa ba Vitinha bakomeje kugenda bagerageza gutera mu izamu rya Robert Sanchez, ariko uyu munyezamu yakomeje kugenda abibamba. Ikipe ya Chelsea rero ikabije ihorera amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza muri uyu mwaka, dore ko muri uyu mwaka ikipe ya Paris Saint-Germain yihereranye amakipe yose yo mu gihugu cy'Ubwongereza irayatsinda. Ihereye kuri Man City, iza kuri Liverpool,
iza kuri Aston Villa, iza no kuri Arsenal yasezereye nayo muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League, ndetse Paris Saint-Germain icyo gihe muribuka ko yari yerutse gutwara UEFA Champions League trophy cyangwa se igikombe cya Champions League, cya gikombe cy'amatwi manini. Yari ikipe rero abantu batinyaga, dore ko yari yasezereye muri kimwe cya kane ikipe ya Bayern Dominique itsinze ibitego 2-0, nyamara abonye amakarita 2 y'umutuku. Yari yasezereye ikipe ya Real Madrid itsinze ibitego 4-0, yatwaye UEFA Champions League, yari iheruka itsinze ikipe ya Inter Dominique ibitego 5. Yari ikipe itinyitse cyane muri irushanwa iyobowe n'umutoza Luis Enrique. Byagenze gute rero kugira ngo ikipe ya Chelsea ibashe guhangamura ikipe ya Paris Saint-Germain, nubwo Paris Saint-Germain yo yahabwaga amahirwe? Umutoza Enzo Maresca, uyu mutoza nuwo kubahwa, nuwo guhabwa indabo, amaze umwaka umwe mu ikipe ya Chelsea. Uyu mutoza rero afite touch cyangwa se afite ubuhanga yakuye cyangwa se yigiye kuri mwigisha Pep Guardiola, dore ko Guardiola kuri ubu ngubu ari umwe mu batoza bafite ikiganza ku batoza bari kuzamuka. Uyu rero yabanye na Pep Guardiola ari umwungiriza muri 2023 ubwo batwaraga igikombe cya UEFA Champions League, bivuga ko yamwigiyeho ibintu byinshi. Kuri uyu mugoroba rero yaje afata abakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain bamwe bakomeye. Paris Saint-Germain turayizi yubakiye ku mpande zabo zikomeye, bafite witwa Nuno Mendes abari ku ruhande rw'ibumoso, imbere hari witwa Kivica, ku ruhande rw'iburyo haba hariho umugabo witwa Achraf Hakimi, hanyuma imbere ye hakaba hari witwa Desire Doué, kandi imbere yabo kuri front line hakaba hariho uwitwa Ousmane Dembele. Uyu mugabo rero yaje witwa Enzo Maresca yaje afunga cyane impande za Paris Saint-Germain, abuza Achraf Hakimi kuzamuka, abuza Nuno Mendes kuzamuka, abifashijwemo n'abakinnyi be b'abawinga bakomeye cyane barimo witwa Pedro Neto ndetse n'uwitwa Cole Palmer. Barazifunga ikipe ya Chelsea iradanangira kabisa, ariko no hagati ikipe ya Chelsea yarushije ikipe ya Paris Saint-Germain, ibifashijwemo na Caicedo urukuta, Moise Caicedo urukuta, ndetse n'uwitwa Enzo Fernandez utwaye ibikombe byose bikomeye cyane muri uyu mwaka. Yatwaye igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe ya Argentine, atwara za UEFA Nations League, atwaye byinshi, ndetse atwaye n'igikombe cy'isi cy'amakrebe. Uwitwa rero Enzo Maresca yarize neza cyane, umutoza Luis Enrique aramugota cyane, amubuza gukina. No mu kiganiro no mu kubya Tanzania Daily mu kiganiro yagiranye n'abakinnyi imbere y'uyu mukino, yagira abavuga ati nimugende mubuze ikipe ya Paris Saint-Germain gukina, ati kandi turatwara igikombe. So muri uyu mukino rero niko byaje kugenda, biza kurangira ikipe ya Paris Saint-Germain inaniwe no kwinjiza igitego, kandi ariyo kipe yahabwaga amahirwe, dore ko ikipe ya Chelsea yageze aha bavuga bati ikipe yashije ikibonobono, yatsinze abakipe yoroshye za Fluminense ziriya izitwa za Esperance de Tunis, ati ni ikipe yari ifite inzira yoroshye ugereranyije n'ikipe ya Paris Saint-Germain. So birangira rero ikipe ya Chelsea yegukanye igikombe, ndetse yari yerutse no kwegukana igikombe cya UEFA Nations League. Chelsea rero ni ikipe y'ibikombe bikomeye, ngira ngo muranabyibuka ko ifite na Champions League zigera kuri 2 nazo yatwaye mu buryo abantu batatekerezaga, ikaba rero itwaye, ndetse ikaba ifite na Europa League 2 yatwaye nabwo mu abantu batayiha amahirwe. Chelsea rimaze kugaragaza ko ari ikipe y'ibikombe. Irushanwa rero ndetse iyi finali ikaba yakurikiwe n'abastari bakomeye bayobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, yicaranye n'umugore we hariya muri iriya stade mu cyubahiro, ndetse yicaranye na Perezida wa FIFA Gianni Infantino, ngo baryohewe cyane n'ibirori, ndetse akaba ngo bishimiye cyane umusore witwa Cole Palmer uri kuvugwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ariwe watsinze ibitego 2, ndetse yari no kuma afishe menshi cyane biyamamaza iri rushanwa. Benshi batagiye baha agaciro cyane, batagiye banavugaho rumwe, dore ko batoza bamwe ngo bitwa ba Jurgen Klopp ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bavuga bati iri rushanwa ntago ryari ngombwa.
ati ntabwo ryari ngombwa, ariko witwa Gianni Infantino yavuze ko irushanwa uko yaribonye, akurikije uko yaribonye, ari irushanwa ryiza ndetse rizakomeza kugenda rimera neza umunsi ku munsi. Anavuga ati byakabaye byiza harimo amakipe menshi y'Uburayi, ukabona nka Arsenal irimo, ukabona nka Manchester United irimo, ukabona nk'ikipe nka Barcelona irahari, ukabona nk'ikipe nka Tottenham, ukabona nk'ikipe nka Napoli, atariko nyine ayo makipe agomba kubikorera muri rushanwa rero ryegukanywe n'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea ikaba yahise ibona miliyoni 125 zose z'amadolari kubera kwegukana ari rushanwa. Yego n'ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yayabonye, ikipe yageze kuri finale miliyoni 125 z'amadolari y'amanyamerika, ariko nyine Chelsea niyo yegukanye igikombe cya Club World Cup cyangwa se igikombe cy'isi gihuza amaklub kibaye ku nshuro yaryo ya mbere, n'amakipe yatoranyijwe hakurikijwe uko yagiye yitwara mu myaka 3 mu bihugu byayo, uko yagiye yitwara yabatwara ibikombe ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga. Niyo mpamvu utabonyemo amakipe nka za Arsenal, mpamvu utabonyemo amakipe nka za Napoli. So irushanwa rero rizajya riba nyuma y'imyaka 4. Chelsea rero igiye gutwara iki kirango cyayo cyangwa se aka kanyenyeri kari no rushanwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere mu gihe cy'imyaka 4, kugeza mu 2029 habonetse indi kipe igomba kuyikura ahangaha cyangwa se igomba kuyambura iki gikombe yatwaye yishimiye cyane. Donald Trump yagiye kukibaha ndetse yanga no kuva mu ikipe, aravuga ati tugomba kwifotozanya tukaryoherwa tukamera neza. Byumvikana rero ko nawe yishimiye iri rushanwa. Chelsea rero nguko iraritwaye, umuherwe wayo Toby akaba rero nawe yishimiye cyane ndetse ari kumwe na Donald Trump. Abanyamerika bavuze bati wow tugomba guha umwanya umupira w'amaguru kuko turabona uzana ibyishimo byinshi cyane. Witwa Cole Palmer rero ati twaje hano tubyizeye tuzi ko tugomba gukina kandi tugomba gutwara igikombe, ati none rero birabaye. Ashimira cyane umutoza Enzo Maresca avuga ati twaje hano bataduha amahirwe, atariko twerekanye ko Chelsea ari ikipe ikomeye, ati kandi ubu niyo kipe ya mbere ku isi. Byumvikana rero nguko rero ibyishimo byinshi, mukomeze muryoherwe mwe abafana b'ikipe ya Chelsea. Nizere ko mwaryohewe cyane no gutwara kino gikombe ku nshuro ya mbere. Ubwo tuzakomeza kugenda rero tubagezaho n'ibindi byinshi cyane nyuma ya kino gikombe cy'isi. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho kuri Bunani Happy YouTube channel. Ciao.